lang siyang si masablan. Bakdang mong kaunong dya singangana Unja pesinga atarun mapising situ ba Mengaawit muwana sili Kamin mong singawara Trinidad strawberry balengay na pangsas singangalubong karot sima bugiyas nukumamakan ka kita ka man aaga Parig boy patata si ato Diyan mahopa Kaljad mong kamamatangan Agip no sinakasi mo si kapangan Jali mahas magsunsikan Tapalis to kan mangodyon ni kayaban Kekanan si takday mo maagad siyang Barbo dan singa ubak di wombok si bunga A policeman ang umuwan Alis to kita mga juwan Na ako diyan masibugan Singari polio si mangkayan No si kami ina ako mamasa Alaydak na siya busa Awon ka dyan Singawaraki Tad ma waterfalls Si mabakon ja pilmi Man pejas pa Iawak mong bibi Isunga siya ka gustoin Paladun irakaun tarakin Tublay dya si mamba ni sayote
sangka si abenggetan kas makan siling maonon na arik mo'y mamagtang cauliflower si kabayan tilapia si bukodya kaamisan tilapia si bukodya kaamisan Dito nga programa katisagsagot karayo iti Showbiz Mount Bulag Cafe and Restaurant. Showbiz Mount Bulag Cafe and Restaurant masarakan sa Jay Alumit Compound Kim 6 Town Poblasyon Latrinan Benguet. Inaldaw da lulukat iti oras iti alas 6 itagsapa inggan alas 9 iti rabii. Kompleto da sa Jay rice toppings, short orders, snacks. Kaya of course iti pagmayatan na mabalin nga pangivinyuan kaditi birthdays, seminars, binyag kanda dunga pa ang special occasions. Mabalin nyo kunta ni Suda iti 0908-368-7651 wano bisitaan lang iti Facebook page da Showbiz Mount Bulag Cafe and Restaurant. Ari mo'y balda kakabsat kan kakailian ag sapsapol kayo kadi ti beach resort nga pagdigusan ag tuyan ti kabarbaro na pintas kan nalinis nga beach resort kukwa kan iman manihal ti kailian tayo ditoy kaigurutan Cordilleran Beach Resort. Cordilleran Beach Resort, located at San Fernando, La Union, Barangay Pagudpud. This is a beachfront resort that includes swimming pools for kids and adults, restaurant, resto bar, and with fully air-conditioned rooms, exclusive for all possible occasions such as birthdays, weddings, meetings, and team buildings. Only an hour and 30 minutes away from Baguio. For inquiries and reservations, contact them at 0929-3715-606 or 0930-320-3012 or visit their page, Cordilleran Beach Resort. Nahamal siya lagi niya relasyon ta tamamatang ka siya Naibag nga oras ti manen gagayam kapsat kalyan at ti manen ti programa tayo Digital Special manipod pala ni 98.70 Radio and ti kakatuwain ka nakshiri iti rabi datang rabi iti Lonis 29 iti mabilang iti bulan iti Abril taon 2024. Alright, dito plan ti pagkayam yung digital haligriban responsal iti reti programa tayo special digital special manipur pala iti 90.70 Radio okay. Yan natin ang programa isagsawat ng ratio iti digital basic sounds and lights for all occasions. Mabalindak nga kontaan iti 0949-411-4126 so wano mabalink yung ag-message iti pages tayo iti digital page ken awang iti Cordillera page. Diyan na po no namin so nang sika agad na siya iray suliso at dani dinabalabas ang 22 minutos sa kalpasan iti alas 6 iti sabdam kaya dating oras isagsawat ang ratio iti awang ti Cordillera Lodi 2024 singing contest. Alright. At awisan kayo amin gayam kapsat kilyan kay special kuida kininawang kuida magsuportar kada gito ay 11 nya contenders ay ti awang ti Cordillera Lodi 2024
And to no May 25, iti oras ti alauna inga na alas 5 iti malam Ashi sa Jai La Trinidad Municipal Gym. ingas ni ay dyan ayata And of course, kaya naman nga pagyamanan na po, dito ay sponsors tayo ito ay singing competition, singing contest. Imata Cordillera Beach Resort, Chavez Cafe and Restaurant. jet ulat And of course, sa GPM Music Store, masarakan dito Dangwa Terminal. Ipamin Toba Mayor, Clarita Salongan. Toba Vice Mayor Maria Carantes. Toba Councilor Gary Bihes. And of course, Toba Councilor Eugene Gabino. Ma'am Left Lane, iti Yo Isabay. Ma'am Juan Antero, iti Hiroshima, Japan. right man And of course, La Trinidad Mayor Romeo Kia Salda. La Trinidad Vice Mayor Roderick Awingan. And of course, Benguet Board Member Johannes Amwazan. Benguet Board Member Juan Nazaro. And Benguet Board Member Neptali Camzol. Of course, kini Board Member or Benguet Board Member Mari Fongwan Kipas. And of course, Benguet Vice Governor Erickson Felipe alias Tagal. Okay. iya Ito doon pa ay under construction. Kaya of course, dito ay tira official na itungod ba sponsors tayo. Salamat. Iti support ito dito ay hang jinsikatan syuwa singing contest, singing competition. Iti awang ti Cordillera program tayo. Dito yung Z-Radio 90.7. tod man syubat ang puson apo Eritics lang tayo 0938-632-3717 para karito yung request and dedications nyo. no ulay tod man Narasa ka nagkasat nga para bubuya parang dindengag ni Manong Kaparman US Chamos. Yan, yung bang oras yun dito Italy. kakampo Ami Kitsulan, hello ma'am. Again of course, ni Ma'am Florinda Kimpalmer, shout out. And of course, kani Bro John Riggs, 8655 Hinizling. ka Kamusta? Karito ay kadwang taxi drivers sa rinuman nga kalsada ayan nyo. nabanan ko Safe driving light. son sikap ulay tod And happy evening, Sir DGL. Yeeha! Todo is life. Thank you, Lord. Kinas. Hindi pagyamanan ni Apo. ingkat Ni Apo Diyos. kato jet ulay tod man syubat Iti todo. ko Naintag na. And of course, manang analyst Baitlimer, shout out. Ma'am Liari Ismail. Kenny, Bro Akang Gary Glenn. Iti Kalye Pogi. Anyan. Dita Maria Baza. Amin nga taga Kalye-Pogi na yung ni Bagor siya amin ita. Bernadette, may shout out. ingas ay siyon ingas ni ay dyan ayata dyan syuwa ulay tod man Kokot man, nakaawang ka-special. Matikay ni Apo. Trangke. Ay, matake. kato Wala, paimbag ka. Manong kaparman. Ay, taraki ni Ulay. syubat ang puson And bagista sumaki mahil. Good evening, sir. DJL. Pag-greet mo gada. Yagait Kodya Campo. Sigatod Grace Bagista. Jerlyn Bagista. Nahianti Horita Sumaki. Halamat, sir. May halamat ko ni Atang. Ni Yopan Dangdanga. Lapan buibuya ni programa to yung. ulay tod man Yan, kariktikal yan. Dito Mount Pulag. Dito babalak po. Pad ni Malabayon amin ditan. And of course, amin nga Kalangoy country. Ito yung kabinggitan. And of course, City Nueva Vizcaya. An advance happy Bindian Festival iti munisipyo di Kabayan into no Wednesday. Tama ba? Masyana May 1. Alright. yari lasyong Yan, kita-kit sa mga kaibigan ka. Yan. dyan pa Kakailian dito Kabayan, Benguet. And of kariba course, may shout out. syahal Kaniya po Mayor ulay tungod Junjun Bantalis. ulay tod man dyan sikatan syuwa imang kakinasatan ingkatodin
Syufatang koson apo Ipamindisyon to Niya ayatan nagpuno Ulay tunman May isa man ng brand new song. May isang ibaloy song nga po. Nanapalwan iti baak by Miss Bernadette Wakat. Sitaag And tayo mandanggan mat dito yung version na iti baak po. Sunang Alright. sika Tama la. Agana siya Tuwan mo iabaa ka Na masyahalmat mo asyama Sa hisyowa tadwa pat lima Pinilimpay ng kamistisa Mansyukini at sapa Ingka tuni madapi mala Aram siyay, aram si manda Way tulano si payon piyan ma Kakantano pa ka Punukin siya dyan mafidiha Sila ni Jenny Unu si Cherry Warapay si Angel ng Jovi Kuwan mo'y manang daw tawan mo Naman to'y ka man seryoso Say sahit umabangat pidiyan mo Say sikato'y itaksyalan mo Kaasisyong dyan ay dawaan Siyayat mo mo'y kuwa-kuwan Kapadiwara Iitsurang sungakan Nuwan masyikit-sitan Naniman man siya na amtaan Kwan mo'y waray ka dyan mo gayam Naidawaan dyan sa mat Siya numan sa hitap na siya agmagasan Punukin siya dyan mafidiha Sila ni Jenny Unu si Cherry Warapay si Angel ng Jovi Wow, wow Kuwan mo'y manandaw tawan mo Naman to'y ka man seryoso Say sahi kung mabangat pidiyan mo Say sikato'y itaksyalan mo Say sahi kung mabangat pidiyan mo Say sikato'y itaksyalan mo Police accessories ba iti bibirokan nyo kapsat kailian? Agin sa siya Police accessories iti papanan nyo. Masarakan sa jay second floor iti Ida 70 Baban Building Kim 6 Town Poblacion La Trinidad Benguet Babalang iti Benguet Provincial Capital. Inaw daw da lulukat kapsat kailian hing kayo pakagatangan karitoy di kalidad nga military wears, shoes, caps, hats, uniforms ken dadungapay. Mabalin nyo kunta ni kapsat na Charlotte Agency iti 0947-580-9395 iti kanayunan nga detalye impormasyon. Saksak bata ni Ola This program is brought to you by Sante Barley Beauty and Wellness Cafe, where they offer unique and special products such as Sante Barley Powder and Sante Barley Capsule. The place also offers a cozy ambience where one can indulge the best tasting coffee and other refreshments. Sante Barley Beauty and Wellness Cafe is located at the second floor of Baban Building, Kilometer 6, Poblacion, La Trinidad, Benguet, beside Agency Shop Police Accessories. Sante Barley products are also available at the second floor, room number 4 of the Leon Building, Lacandula Street, Baguio City. For more information, contact them at
0917-282-3815 or 424-0630. Yeehaw! Dahil nga programa katisagsagot ka na kayo iti Showbiz Cafe and Restaurant Taloysor, Toa Benguet. Nalinis ka na pintas nga panganan, awan ti problema iti pagparadaan, nalawa kait pidial. Agsaserve da iti plate meals, large serving, bilao, merienda, drinks, kanda dumapay. Dito yumat nga maramanan, dito'y kalalamiisan nga halo-halo, Showbiz halo-halo. Aga akseptar da madlaang iti catering services kas iti Dibo birthday, binyag, seminars, kasar kan dadumapay nga itpidial nga okasyon, wano events. Iti kanayon na ng impormasyon, mabalin nyo nga kontakan ni Isuda, iti cell number 0981-198-0838. 0981-198-0838. Biro kan lang ni Manang Olit Cosaransilino, wano ni Miss Arlene Binaldo. Showbiz Cafe and Restaurant, kat kukwa kan iman manihar ni Manang Olit Cosaransilino. Eri oras ang katalasay sa 35, 8 Rabi, Philippine Standard Time. Kaya po'y nakikinig dito lang sa 90.70 Radio. Okay. Pero di amin, kahilian dito bukod. Dito ang tan magamagasat. Judadab ito yan amin. Joshua Dabsan. Asyong nahamal siya lagi, niya relasyon ta. Good evening, sir. Kanaming kay special Jeman kanta nga Paper Roses sa Timana Mulusia. Salamat, sir. Alright, ito na yung bagong oras siya amin dito. Kapangan. Elijah Sir, Chu, may shout out. And of course, kani Insenings, Eric Saturnino. Hello, Insan. Shout out dito ay Ambagyo. Alright, ito na yung bagong oras siya amin dito. Ambagyo Nueva Vizcaya. Aning kapsat April Masingalas, may shout out kay Sir Rinaldo Pawad Alipio Chamos Marcelo na yung bang oras ti amin. Kamusta? Rito yung taga Alapang Adafang. Kakang po, amin magadin ko, sita ayat mo, dyan na po no. And good evening. Sunang sika. Alright, good evening kanyayo amin dito studio idol. Tama-dama kami ang dindingag habang pakyat. Kami to yung Marcos Highway from Calyipogi. Ulay tudman. Once again, may shout out ka rito ay aming taga Calyipogi iti Maria Basa. And blessed evening DJL watching here at South Sanitary Camp. Paparequest man diay kantanga Forever by Martin Rivera. And of course, any mom leave the lane. The you is a very naimbang parbangon nyo dita. Darasa ka nagasat nga pa nagbibuya pa nagdidingag niya po Kapitan Feliciano Puyaga Live the Junior iti tadyangan to Babenga. Ulay tudman, dyan sikatan syua, imatakinasatan, kato, jet ulay tudman, syubatang koson apo, ipamindi syuto, niayatan na puno, ulay tudman. May isa nga kanay song parang nito amin. Kaya sabi ko tumata makayatan nyo. Ordinary song, may shout out. Great evening, sir. DJ Al watching from Kias, Baguio City. Alright, thank you very much. And wonderful evening, DJ Al into all. Alright, thank you very much. Ma'am Leftalene. Sinod ilili Anak ilan pamilya mi mo ay nanbaliwan di ay piyag mi Maikarkaro kay man ay sinay di nantong pala Gapos
kaludan di anak ng turungan. Oray sino'y kinarigat di biyan, bakang ko man sinay nakinaman. Ngamagay enak mabalinan tanat adoy enak nan basulan. Mo pinatik ko man balaka di kakabsa, bakang ko man sinay nan balinan. Isong ada kayo pa'y ay iiyoktan ko. Yan man sing-sing pet kayo, gusto nyo utsan iskwilayo. Dan narigat no saktan di on-onodan nyo. Asinto di biyagyo, magay ganas ay natago. Oray sino'y kinarigat di biyan, bakang ko man sinay at inamaman. Ngamagay enak mabalinan tanat adoy enak nan basulan. Mo pinatik ko man balaka di kakabsa, bakang ko man sinay nan balinan. Oray sino'y kinarigat di biyan, bakang ko man sinay nakinaman. Ngamagay enak mabalinan tanat adoy enak nan basulan. Mo pinatik ko man balaka di kakabsa, bakang ko man sinay nan balinan. Bakang ko man sinay nan balinan. Ito nga programa kag isagsagot kada kayo iti Wonderloop #1 bis addictive para kada gito'y makina iti luglugan nyo. Diesel man wano gasolina dagita, ilaok nyo lang kada ag-change oil kayo. Wonderloop kat magatang nyo kada gito'y distributor iti Baguio Benguet iti Jersey Auto Supplies. Adati istorda sa Jay Irisan, Quezon Hill, kan sa Jay Pico sa punan lang ni Ma'am Nancy Lampuyas. Kastamat nga magatang nyo sa Jay Jerry Auto Electrical, Auto Under Chassis kan Auto Supply. Adati istorda kan Shopda sa Jai Cruz La Trinidad Benguet kan adamat iti branch da sa Jai Pogis La Trinidad Benguet sa pulanang ni Sir Jerry Gaspiri. Usok mo, sagot ko, makina mo protektado sa #1 bis addictive Wonderloop. Do you want to get away from the busy streets of the city? Look no further than Uncle Sam's Ecotourism Park, your destination for relaxation with nature. Sam's Ecotourism Park is located at Rocky Homes, Kilometer 5, Asin Road, Baguio City. They are open from 8 o'clock in the morning until 6 o'clock in the evening. A perfect venue for all activities, special occasions such as dedications, birthdays, weddings, seminars, and team buildings. They are equipped with complete kitchen amenities for the comfort of your events. For more information, visit their Facebook page, Uncle Sam's Ecotourism Park, or contact them at 0907-432-1069. Bring your family and friends for a day of fun and adventure. Uncle Sam's Ecotourism Park. Okay.
Ito yung mga pagyamanan na po, dagiting sponsors tayo rito programa di Digital Special. Iti oras tayong kat, alas 6 sa 44, 80 Sardam. And Philippine Standard Time, kaya itong oras, isagsaw tayo, iti awang ti Cordillera Lodi 2024 singing competition. Siya lagi And of course, kahit kuman iawis niya, iti semifinal, final na ito, ikat into no May 25, mga isa dyan, La Trinidad Municipal Gym, iti oras, alauna, iti malam, ingana, alas 5, iti malam. tungod man So, kita-kit sa mga kaibigan na ito yung supportaran na dito ay 11-11 ang contenders niya. Ay di awang di Cordillera Lodi 2024. tungod man Yan, kahit naman kapag yaman mat, dito ay sponsor sa dito ay singing competition na dito ay Cordillera Beach Resort, Chavez Cafe and Restaurant. GPM Music Store, masarahan dito Dangwa Terminal, Baguio City. And of course, Toba Mayor, Clarita Salongan. Toba Vice Mayor, Maria Carantes. Toba Councilor, Gary Bihis. min Toba Councilor, Eugene Gabino. magahayag Ma'am Lift Lane, iti Yoy Survey. Ma'am Juan Antero, iti Hiroshima, Japan. sika Of course, La Trinidad, Mayor Romeo Quisalda, and La Trinidad Vice Mayor Roderick Awingan. sika Benguet Board Member Johannes Amuazan, Benguet Board Member Juan Nazaro, and of course, Benguet Board Member Neptali Camsol. Siya Benguet Board Member Mariros Fongwan Capes. And of course, Benguet Vice Governor Erickson Felipe alias Tagal. Okay. Yan, so dagito pa ito official ang sponsor iti awang ti Cordillera Lodi 2024. Ayan, dagito doon kat under construction pa lang. Alright. ayapa dyan siya ulay tungod man dyan sika Jeremy Alambis, hanaras sa kanagasat nga para buibuya. Good evening, Kawang, watching here. Okay, thank you very much. Haning bag evening yung amin dito ng Ngalisan, Tuba. tungod man siya batang ko Ni Ma'am Joy Solano, good evening everyone watching Shia Akop City. Yeehaw! nagpuno ulay And make a shout out, happy watching kini amin dito Akop Tublay Bengen. Yan, regards kini Apo Mayor. Apo Mayor ay tungod man Lauro. ulay Umayak tumat pumasyar dito. And public man sir, DG Jeric na Bayanido Music Yaman. Yan, sabi naman ni Miss Ordinary Song. Yan, kani Ma'am Ria Mart. Maya di oras tayo namin muan ni Mang Kadabi. Sir DG. Lodi, kuna na. Pa-shoutouts, sir. Sin kakaidiya naman siya kaliking atok. Ilimin kaladadsakan. Ay, tarot bango. Enjoy mangutan, sir. And here, kunana, we're here always watching. Okay, thank you very much. pa Kamamaptangan, basta kamamaptangan. Gasam dati. siya Special. ulay tungod man Yan, thank you very much, Ma'am Ria Mart. Once again, kiniamin the kaliking atok to atok Benguet ko na kuman. Yan. kato dyan ulay tungod man Bueno. son apo At pa iti may isang barbaro manan niya kanta matlaang may isang ibalisong napaluan iti Asyal manubul pa lang kini Mr. Dennis Simple Tune Pakalso. Okay, hindi man din ka po. Alright, sabali din yan. Ito yung kuan. Asyal. Di man malang tiyempo Warat siya nun ko Suta ni Radavas Ni biyag ko Kat noon ta siya mo Diyan
Dati nga programa katisagsaot ratio iti Showbiz Cafe and Restaurant. Masarakan iti main branch da sa Jai Alomit Compound, Kim 6 Town, Poblacion, La Trinidad, Benguet. Ken adamat iti branch da sa Jai Talusur, Toba, Benguet. Iti kanayon na impormasyon, mabalin niyo kantakan ni Suda, wano pasyaran niyo iti Facebook page da Showbiz Cafe and Restaurant. Ito nga programa kad isagsagot kada kayo iti Wonderloop #1 bis addictive para kada gito'y makina iti luglugan nyo. Diesel man wano gasolina dagita ilaok nyo lang kada ag change oil kayo. Wonderloop kat magatang nyo kada gito'y distributor iti Baguio, Benguet iti Jersey Auto Supplies adati istorda sa Jai Irisan, Quezon Hill kan sa Jai Pico sa punan lang ni Ma'am Nancy Lampuyas. Kastamat nga magatang nyo sa Jai Jerry Auto Electrical Auto Under Chassis kan Auto Supply adati istorda kan shopda sa Jai Cruz, La Trinidad, Benguet ken adamat iti branch da sa Jai Pogis, La Trinidad, Benguet sa pulanang ni Sir Jerry Gaspiri. Usok mo, sagot ko, makina mo protektado sa #1 bis addictive Wonderloop. Okay, Rick na as requested. Good morning, Wifey Justin Legion sa BVI. And of course, kay Ma'am Marlene Sigondo, may shout out. Kaya Auntie Doris Baniwas, may shout out. Kumusta kayo amin dito Kias sa Baguio City. And thank you very much, Ma'am Lefty Lane, 8,500 stars. Yan, may shout out ni Happy Watching kini sa Avit Dave Show. Kaya of course, kini Ma'am Garliho MZ May, thank you very much, 10 stars. And happy listening kanda Uncle Joseph Boyas dito Gibraltar, Uncle Steve Boasen. Salamat dito kanayon suporta. Ken of course kini Bro Edwin, Bro Gilbert dito Dominican. And of course, kumapablamat hani Tagawad Holian Pilitan Junior 18 na rasa kanagasa at ang Rabi kada gito kahilian dito La Trinidad, Benguet. And yung pangimanan nagdidado pa ang sponsors tayo hindi Sandy Barley, Beauty and Wellness Cafe, kan Agencia Police Accessories, masarakan sa Jai, second floor iti Baban Building, KM6 Tan, Poblacion, La Trinidad, Benguet. At Uncle Sam Tourism Park, masarakan sa Jai, Kilometer 5, Asin Road, Baguio City. Pinili ay umadawi And of course, iti Cordilleran Beach Resort, masarakan sa Jai, San Fernando, Barangay Pagudpod. And pasensya ka dito dito ang request nyo hang humabol iti oras tayo. Well, iti importante ka ta nagkakadwa tayo man tatangal daw. Aldaw iti Lunes. And hello po sir, DJ Al, musta po? Watching from Mabilong, Lubuagan. And mayadlat ta, Ma'am Jennifer Dalingay, ng Bangor siya nito Kalinga Province. Okay, always welcome, Ordinary Song. And of course, hari ito nga kanta at pamakada nga sa mayong lang niya. Hindi ito programa ito nga special. Digital Special. Mano po pala dito 90.70 Radio Baguio. Nabayaga hindi ko tanam mo ibasol ko na inmadawi ka kay Mansas kanta ka na ayan, Sherwin Mata Mata Kap Pakap mag-shout out
moment adiak naragsak mansakit diri. And bye-bye kawan kay special. And sabi naman ni Manong Kapramat ng Gastiamo, sala, sige, paimbag ka. At maibaga Once again. ay pundi Animbag oras siya ni Italy. bawi. And Maricel Bagista Molitas, thank you very much. Hindi pa nagwibuya. Ay nanunumag na iliw ko ay kanayunin sika pangaasim ko man naman tauli ka tanpuni. Kaya talaga ron, iti nubigat manan, iti kasunod lang oras, iti matlang istasyon, kan iti matlang programa ng special, digital special. Dati pala, di pagayam yung digital, aligriban ng isbong may batbati, iti naragsakan nagasat, nga oras tayo amin, ngawan labas na. God bless all of us. It's the 7th still. Di na po Diyos tagina. Siya po Diyos na lemay si Jal. Bye-bye.